Komitea Nobele. Machado selata ashtie ya Nobele ya 2025 jibo tekoshina li digi diktatorie li Venezuela e vergirt. Komitea Nobele ya Norvechi roja ine ragihant ku selata ashtie ya Nobele ji Maria Corina Machado, seroka sereke ya opozisiona Venezuela e re, jibo zindi hishtina agire demokrasie di navtarie de hatie dayin. Machado niha li Venezuela e veshartie, pishti hil bijartinek par ku jihela seroke niha e velet, Nicolas Maduro ve veki sehtekar hate binav kirin. Komitea Nobele di darsuyanieke de got ku Machado jibo heldanen veyen bevestan jibo peshve birina mafen demokratik en gele Venezuelae, u tekoshina jibo vegu herinek dat perver u ashtiane ji diktatorie berbi demokrasie ve hate naskirin. Hikumeta autoritera Maduro di hilbijartinen parde serkeftin ragihand, le dijberan gotin ku jigire Machado, Edmundo González, ku pishti bemaf bunavi ket peshbirke, birasti birejeyek ji du beramberi yek zedetir biserket. Mukhalefete bi hezaran kachezen dengdane veshandinda, ku idiaya swe ispat bikin. Seroke Komitea Nobele Jürgen Vatane Friedens Machado, beki kesayetek sereke u yekgirti, dinav mukhalefeta bereya pir parchebuide, binav kir. Ugot ku veroleke diarker di avakirina li hevkirinek, jibo hilbijartinen azat, u reveberia nuneri li Venezuela ide listie. Komitea Nobele got ku Machado di sala boride veshartijiaye, u tevi gefen jidi en li sergiana vi, vela terknekirie, biriare ku bi milionan kesan ilhamdaye. Frieden Zedekir, dema ku autoriter destilatdarie digirin, dive emreze li parezvanen verek en azadie, en kuradibin, u liberswe didin bidin.